Assalamu alaikum YouTube görücüler, at sүйүүчүлөр. Mına bugün ушул тай сатууга чыкты. 1 жаштан бир аз өттү. Жаныбар бөлөкчө тай экен. Азыр ушул тай боюнча маалымат беребиз туугандар. Жаныбар көргүлө туугандар. Бойлору бийик. Көз тийбези машалла деп коелу туугандар. Мындай тай сейрек чыгат. Ай. Аз тишин да көрсөтөбүз туугандар. Бул тайга көпчүлүгү ишенбеши мүмкүн. 1 жаш экени соруларында көрүп болду. Баштары 5 кашка туугандар. 4 бутак кашказ менен. Жаныбардын омуролору. Ай машалла. Така жетеле чыкты. Да туугандар. Тайды көргүлө. Буга не дешти да билбей атам. Азыр дагы көп сөз сүйлөсөң мактады болот. Бияка бастырчы бияка. Bastır ver. Boyu 1.55'ke vuruyor tuğanlar. Ondan dağı biyigrek olsun mümkün. Yaka kayta verçi. Haydi karadan kayra görün gibi. Ay maşallah. Kaytar baka. Butlarında şişleri yok diye soğukları cayında. Bastırın arka jaklarını görsöt koy çak ayaklarını. Bastırın. Soruları kvadrat bu. Kaytar ver baka. Aldı jakları, omurları dağı. Ayaksı rayonunda turat, Kerben şarında. Bunun hazır Parodazındağı точно дана айта албайбыз туугандар. Бул боюнча номерлерин калтырабыз. Силерге толук маалымат беребиз. Жетелечи өтө чоң ат болгудай экен. Азыр эле бою 1.55'тен үстү экен туугандар. 1 жаш. Токточу Самарбек. Tişin gösterip koyucu. Çekme olmasın mı? Kulun dişleri kaptanını açık olur mu? Gösterip koyayım. Kulun dişleri mi tuğanlar. Köpçülük işenbeşi mümkün. Taydın boyları öte büyük ekan. Omuraları. Uçunları, tuyakları. Azar tik tuyak. Bir toluk gösterip koy. Toklat düşer. Толук туруштайдым. Машалла. Айда сылыга бир айдап койчу. Капталдар капталдан тартып көрсөтүп кой. Ай машалла. Өтө соң туугандар. Мындай тайды алгандар мында, албагандар мында. Мен жака кичине тартчы башын. Токтоп тур, шундай токтоп чык. Тайдын турушун караба туугандар. Мындай тайлар Польшадан дагы сейрек келет. Бу тайдын ээсинин номерин калтырабыз. Номерге байланышка чыгасыңар. Баазы келишим бар экен туугандар. Келишебиз. Номерлерге чыгып, байланышка чыга бересиңер. Үчөө топ келишкен деген ушул тай туугандар. Үчөөсү, башы, сору, алдарды, буттары мингиге үйлөтүлө элек.